Whakalawhalahi atu hanei e tau wala tala tutupu ke lata mo e awhiawhi nei. Ko tau se he whahinga hua fusieka e taha kumikumianga ke lata mo e tau numela unga he motu mo e tau langmatayanga mai he SPC. Whakauhohoa e aonga puluotu he Auto Pasifika Tonga ke tau tangata ke tau se whala tau pepa whakako fo ke whakamololo e tau ngahua ke tau matakau I whafo he whatufono mo e tau maanga ke mo e tau pepa whakamailonga. Koe matangahua tō kāsiana he matakau Niuean 18th Outlaw Association kua whakawhuala ke motu. Kua whai kumikumianga ne kua tau se ke he motu he mga honei ke lata mo e ono wanga ke he taunumela unga mo e tau matakawi ne kua nono fuai. Koe matangahua nei ne kua ngahua whalataha e whahingua fusieka mo e Secretariat he Pacific Community. Ka mata I ke he whahitapu nei mo amanaki ke whakahokua I ke he tūlu e whahitapu ka o atu vikua e lau tūlu ke he tau matakawi ke he motu ke moa e tau nonofuanga he tau unga. I loa mai foki koe tau kumikumianga peheni nei ne kua tau sei ke he tau hiwongu fulu ne kua o atu ai ke he tūlung fumalima e matakawi ke he motu mo e tau sei tau kumikumianga ke he tau nonofuanga he tau unga. Koe lalahi mai mamafa whee pihia foki mo e whehea e tau matanumela unga tāne mo e whiwhine. Mai he tau kumikumianga ia kua mai ki ai ke fuafua e tūhangahanga mitaki he pukinumela unga ke whakatatai foki mo e tau matanumela ne kua utakehe mai motu puke kai ai he tau tangata. Te talahau ai he pulotu mai he SPC ko Ian Bertram ta ono whakalaulahi ai lau tūlu. Ke tau puhala gale veki mo e pui whakamita ke kaloa ne he motu ne kua talahau ai foki ani we ke he Auto Pasifika koe motu ne taka ai e tau unga. Koe manaka foki he mta kau nei ke iloa he tau tangata koe kumikumianga nei nā kai koe o atu lau tūlu ke ame tau unga. Ka koe mena ia tau whakatoke lau tūlu e tau pangi mo o atu ke kisia koe whai unga na kai. Ka whai ke maua tō fua e mamafa milahi mo e liu ke whakatoka. Koe ole foki lau tūlu ke he tau tangata he motu. Ne kua puli atu ai ke he tau matakawi ne kua amanaki ke o atu ke kumikumi ki ai ke whakahata e matakau ke o atu ke tau sia e tau kumikumianga nei. Kua manako ke kisia, kua tūhangahanga mitaki na kai pukinumela unga he motu. Moi tō whai tohi hokotaki ka tuku atu ai foki ke whakatufono fuafua ai ke mahina hai whipuari poko masi he tau kahau ke langmatai atu foki e tau lewikianga mai tau unga he motu. Kua lali ai e aonga puluotu he Auto Pasifika Tonga ke whakahoaho ai e tau tangata ke o atu ai ke whakako ke moa taha he tau whakamailonga whoo halu tōlu. Koe Diploma in Leadership, Governance and Human Rights ne tau se paua ke ai ke lata mo lau tōlu ne kua lahe tau ngahua ke tau whahi whakamotu ke tau mtakau I whafo he whakatufono mai tau maanga ke mai ke moa e taha lau papa whakamailonga mai tau ngahua halu tōlu. Ne whakakisi ai foke o moianga he AusAid ke lata mai tau whakaholoanga nei, mai tuku atu ai e whakailoanga ke lata e mai tau scholarship ke whakatopia ke tau whakakuanga nei, ne kua mai ke he tau tangata mai he tau motu ni, ne kua tūtaki atu ke he USB ke tohi ole ki ai. Kua mai ke he tau whakakuanga nei ke whakamaloloa ke tau whahi ke takitaki ai e tau mtakau, whakaholoa e tau ngahua whakamtakau, mai loanga anga foki he tau tunuhia he tau tangata. Koe whakatokaanga koe hongwhima ue pepa ke tausei moe fuafua koe hongwhima vale mahina kai ke koe tausei mai ke foki ke tausei tau whakakuanga nei ki niwe ke he tau whakaholoanga DFL he USP. La he whakahoho he aonga puluotu he Pasifika Tonga I niwe ke tau tangata ke tohi e tau tohi ole ke lata moe tau whakamilonga nei. Moe tau whakakuanga tō pā moe whakausia e tau tohi ole ke lata me tau scholarship ke hao hiva ia Januari he tau uawhi hongwhima lima. Koe mahofi he manongi mai wholinga he tau fisi he siale ne kua matalo furuala ke mga honei taha ni e tau mtangahua ne kua kamatai he mtakau Niuean 18th Outlaw. Ke he mtaulu he tau nei ne kamata toai e lo tōre e tau kā siale mai he tau hala pala tū he male wakalele ke hoko atu ai ki tamkautonga. Koe whare tau kakanu ne kua tau siai he talahau mai halu tūta hukui ke lali ke asitope mai matakau ke whakafuruala ki whuke motu mai tau whianga he tau taonga motu. Koe whakatokaanga ni kua hawhangi ai alo tūru ke mai ke he tangata ke uatu ai ke tau e tau fisi moe whaki tupe la matai atu whoki ke mtakau ke lata moe whakamatu taki atu he tau matangahua nei.
Ne pehe mai a ia ni ko takitaki mata ngahua ko pui hopotoa. Koe mata ngahua nei ni ko lahi ni ke tausi ha koe mana ko halu tūlu ke la matai e motu. Nā kai whaitupi ni ko whakatupi puwaki ke la tawe mata ngahua nei. Kai maua mai ni e tau kāsiale mai halu tūlu e tau kaina. Me kumi mga aho ke tō me lewe ki atu ki ai. Lahi fuki e whakau e hako mai ke maua e taha mua pupu ne ka whaki atu ai he whakatufano ke lang matai e lewe ki anga he mata kawi nei. Ha whangia ke lang matai to tangata ki ai, moi whaki atu te mga aho ha koe taha mina fuki ne kua ki sia i ke halu tūlu tau ngahua kua ku e tau lima ngahua, kai malulu e tau loto ke tau se tau ngahua. Tō whai ono anga fuki i tau mga ahi mua, kai ki kua mai ke halu tūlu ke tau se hinei fuki ke he whalu mata kawi he motu, moi whai ono anga ke mai ke tō whakalonga i tau siale fuki ke he tau maanga. Koe tau amira ki anga nei ke lata, moi whalu mata ngahua ke ngahua au loa ki ai. Whakaus me hinei da wala tau tutupu ke lata i moe awhiawhi nei, tōliu ke whalewea pe hinei fōki ke awhiawhi a tuloto. Kia nana wha munini pō tōliu ke whalewea.